so me mwakwa Badwam TV Badwam Health Tips so now what you be a joda de kosi fia da yedi nkomo hye apomden nsem ye fa topic ba ko na ya chichemu ana watchemu ni nyina 5 minutes ye nche eye endpoint homeopathy clinic adaroma dwumadie yetumi de brewo endpoint say ye nkaio say wo your bema from 40 and now quite 35 or prostate so be check you so check your mouth free you hia ni so be room ho na check the amount ma and also infections or check it a day my scan no money ade na just or check the amount na lab no de ubetua kakra na tumi so aboa ya hwe bia ha wadwe ni stroke ko endpoint homeopathic clinic obehwe the number is 0244 867068 0244 867068 na what we then ye ka ho asem na what mu nyina ye kasa afagam diseases ana say ye numu nyarwa hodo a ebem so wan mo wanumu ho ebanya nyarwa hodo a ebem mi amedofo Augustina Mensa Ephraim wono ye dental surgery technician osan ewo ye perfect smile foundation ono ne kofare bai na yenya na what mu yi ono ye bedi nkomo oba pa me mu akwaba Bibia boko die. Hey, wiki most ye kasafa gum diseases. Wow, gum diseases. Okay, any bonnet of my ne na fe and na can ya to so you can't gum diseases na or bonnet of dia. That's a mitiati phone na. You can't gum diseases a year. So she ye numa on say sino and a year milky white never hono. And nam na a cra a sing. Okay. Sa nam no na ye frɛ ne gams no nti na wɔtwe ye pese ye nsua yare a ɛwɔ sa enam ne ho sɛne ye bɛba ho ban fa because eno no major one a ekura ese no sɛ sa enam ni hɔ a ese no entimi enwɔ hɔ entimi nye n'edwuma nti yare a ɛwɔ wɔ sa enam ne ho nyina no ene na wɔtwe pese ye nsua yare a edi kan a ɛtai esi ankɔfɔnfɔ madwen kɔ so inflammation no Bemu se ho say na me gams na honho no kakra me de mi se no esi ade so a eye me ya mi chichi mi se a moja eba obi ho so a say osori ye no nanum ayekro enam na e wo nanum sa gams ni nyina ayekro sa ne ma ene de eye very common ochichi ni se a obehu moja ni se no ne ho se ne se ne de e wo ho enye hwe ba gams no ahonho no kakra e manitumi nya sensitivity onum bibi eye hotter efemfem no bibi eye extremely colder and also so efemfem no sa enema miensa mabosi and is the most common diseases of the gum ebi wo ho but the imabosu miensa and the eye common but e wo ma because body ne fighting into no bones eye ne kakra na ekọ body na catch and say something is wrong with your gum but because ono a ekọ ye ninti no ye mpe ho asem nka empempin ansana omode baba hospital no na aye too late eno anka setimi ye nkakra beba ebekọ a wo wa wo se no dentist bi entu ye ba esina ankasa etimi because gum no yare abem and aye for a period a wa mpe ho asem anka ochuchu ni se amoje ba ni nyina no gam na recess ko ochuchu na moja ba a problem pa edi na de bia ochuchu si moja mba edi say like efi bi oho na de bi yare na aba gams ni enu nti na moja ba moja na eba che se gams no aye weak and na say plug akoshishem tintini na ewo gams nim na eso esini no sa plug na ko tintini no kakra nti aye week ana ama moja ba nti te wo hu sa na ema na should bring in your mind pay attention say all is not well with your when your gum disease ene when you na so achire ye ochina nyankopon ye adom ye beto so adaro mama me contact no pacho 0243 728542 0243728542 Nyame ya adom a ochina so kan ye ho simanum na ya wie enti wahu ya boni nyina atofa de ama kai won kai we kura no yesese wutwutwu sina moje ba enye se osene na wutwi ni yi chese bibi e wo ho gum diseases e ho komo na wotwi ye ka ho asem fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma dwumadie ye de ebro nti ya wie bia ha wadwen a ofre endpoint e wo 0244 867068
obejo so faseda mama Joy Trish won mata de fefe ba ko yi ene hye ne midi afia amankwa ta maklo chena nkwa hode ho a ebese